بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونسترحمه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فإنه من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم وهو سيدنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. يا رب ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. التف بنا فيما جرت به المقادير إنك على كل شيء قدير. أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، أوصيكم ونفسي الخاطئة المذنبة بتقوى الله. Innahu lirindiktu mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummat sarayaw-rayaw pini sin Allah subhanahu wa ta'ala biyahwa daing hakatan ka ummat-ummatan ummat akhir zaman, ummat kahinapusan amunain mga sila beriman mga muslimin ummat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amuin mabilang sadya kita atau tarbilang ingin hawawaranta ummat sin panghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mamarahin na yadto kahurmatan iban kalabdian dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ma'lum ka tu'tanyo sin bulan 5 bayaon bulan Rajab amuna in bulan piapag Isra iban piapag Mi'raj sin Allah subhanahu wa ta'ala in panghutan yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dain hamak ka pa Baitul Maqdis dain ha Masjidil Haram
harap pa Masjidil Aqsa. Dahil ha Masjidil Aqsa, ubos mayan siya piya pag-imam. Ha mga kanabi-nabihan, karasulan, nakauna rin kaniya. Yang kat siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban niya, escort niya bang biyakato, amuna in Sayyidina Jibril alayhissalam. In pangadji, makawa taniyo rin nga pag-Isra, iban pag-Mi'raj. Lando tuod, mataot, in bilangan niya. Kumawa sadya kita niyo hambuok parwa. Pamintangan atawakan matakaddam. Insyaallah subhanahu wa ta'ala hikahugot sin pag-iman taniyo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Maalum na kato taniyo in bulan Rajab, nagsuno iban sin bulan Sha'ban. Amo na in bulan ini. Pag ubos sin bulan Sha'ban, amo na in bulan puti lawan sin Kamaa Santa. Bulan sarayaw-rayaw, pini sin Allah subhanahu wa ta'ala sambil nakaiyan in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haambok riwayat din hasabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa lugi-lugi na manusia apabila siya iabutan sin bulan Ramadan, pagsakali limabay na sadya in bulan Ramadan, away roon na hasil niya uno-uno at tawakan wala niya nahinang in sa suku amuin kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amma al-ibadat halawm sin bulan Ramadan. Namura-murahan pangayon tayo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadlaw ini insyaallah subhanahu wa ta'ala bulan Sya'ban bangmayan kita niyo paabutun sin Allah subhanahu wa ta'ala pa bulan Ramadan. Amuna in bulan salingkat-lingkat atawakan sarayaw-rayaw. Ba't sabab doon hayan piyanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala in Al-Quranul Karim mu'jizat kakkal sin panghutan yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang mu'jizat in pagbisarahan atau akan pagmutakarahan lando tuod mabanos iban maluak. Sumagawa in kahaupuan niya sadya. In parakala mu'jizat in hati niya amuin parakala maka-aadjayib. Di mahinang sinisyu-syu makhluk atau akan piapan yan. Buat malingkan in iyan din hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarua parakala in mu'jizat nahinang siya ayat. Hati niya ayat nahinang siya bang biakato tanda dakula irihilyan hamanga sila karasulan atau kanabihan asupaya mahinang tanda sin pagkanabi nila atau akan pagkarasul niya asupaya siya kahagaron sin kauman niya upama niya walillahil mathalil a'la in Nabiyullah Musa alaihi salam in mu'jizat niya amuna in tungkod niya iban pasinduway na yung haturi na kita magtakita tungkod niya
in mu'jizat sin Sayyidina Isa alaihi salam, amuna in makapa uli siya sin sakit pangsan. Biya sin sakit laung ta hapais. Iban pasindukay din dito. Biya mga nabuta. Damikyan. Unubahain sabab mahita tungkol sin Nabi Musa inhinang sin Allah subhanahu wa ta'ala mu'jizat. In jawab sabab karna amuyat to in laung tabi mga limahil, amuyat to imbya mga laung sing kabataan biyahon habasa ang galis amuyat yung trending hazaman niya. Hati niya magsisihil in kamatauran. Maglumba-lumba sila, mag-ingatan, magsihil. Dahil nga sabab yan, ihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala in Sayyidina Musa alayhi salam, mu'jizat, daungon in katan, magsisihil. Ba't sabab in kanya bukun sihil, hakikat in diara niya. In tungkod, bang niya butanan, at tawakan hilarok, mahinang siyahas. Bukon palik mata, at tawakan panipo akal, sumagawa hakikat tuod, mahinang siyahas. Bang niya ulinan magbalik, sa roon doon, magmanyatakan mahinang tungkod. Yan hakawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. At tinamay ng si ayat at tawakan tanda. Hadyaman sin Sayyidina Isa alayhi salam, may tayo sa pinini, in mu'jizat lihil kanya, hati niya dahil haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala, makapauli siya sin nasakit. Bukon sadya nasakit, sambil niya matay, mabuhi siya dahil haijin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mu'jizat yan to, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Sayyidina Isa. Sabab niya in hajaman sin Sayyidina Isa, in kimalak at tawakan in limahil, hakatan akon katan binaybayan, maglumba-lumba, mag-ingatan, mag-ubat. Manjari dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala in mu'jizat sin Sayyidina Isa, makapabuhi siya sin taon niya matay. Tawagon sadya, magbangon, mabuhi biya sing kain na tagna, inyat to ring haizin sin Allah ta'ala. Damikyan inyat to nahinang siya ayat, atin niya tanda, hasupaya siya kahagaron, bat in siya naraak sin Allah subhanahu wa ta'ala iban rasul niya. Amura kuman in kaiwanan tao, manusia, sampai pa tikmil bihaon, masinamayan yanin sila, atin niya duway ngin panayma nila sa kaula-ulain niya to kawasa sin Sayyidina Isa. Put mayaning kasabunnalan inyat to kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, hinang sadya tanda hasupaya dawhon ning katan mangubat, dawhon ning katan karuktulan. Ba't sabab sa puhon niya sadya in sakit, haging paisan magsaroon doon mauli, inbuta damik yan sa puhan sadya biyan, magsaroon doon makita, in miya matay kabalikan ko biya salawat, saroon doon magbangon, mabuhi biya sing kain na tagna. In katanian to, kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari, di mayan hapanghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nakabidda, in mu'jizat niya. Bangin hajaman sin Sayyidina Musa, iban Sayyidina Daud, in Sayyidina Daud, aw ni sa mu'jizat niya, aw ni sa kitab niya. Kitab Zabur, sumagawa, nahuta, nabubutas. Dugay mu'jizat niya, dugay ni kitab niya. In Sayyidina Musa, damik yan, dugay ni mu'jizat niya, in tungkod niya, in kwan. Sumagawa, dugay ni isab, in kitab niya, kitab Taurat. Ati niya, nabutas. Iman ha, Sayyidina Isa, damik yan, nabutas na isab, in mu'jizat niya. Iban sin kitab piya naog ka niya si Allah subhanahu wa ta'ala mo ng kitab Injil, damit yan, nabutas niya. Hut mayan diha panghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Dukain din ang mga mukjizat niya, mundi na kita magtaki-taki. Kataan, mamarahin na, sumabot kita hambok karua. Amuna in Al-Quranul Karim, mukjizat siya, sinpanghuta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Quran, damikian kitab niya pa isa. At ini along simbasa-basa, mga sila, kanakan, 2-in-1. Wala nabutas, iban wala nakuta. In Quran mahamulya, in tiap-tiap huruf, iban sin tiap-tiap kalimat, tiap-tiap long taayat, iban surah, katanya mukjizat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mukjizat kakal. In kataan mukjizat na kauna, 5 way na masanya. Way na. Tupot sadya masa nila, iban tupot sadya kauman nila. Samantara in mukjizat sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sambil patikmil gihaon sampai pahari kiamat, di siya malawa. Mukjizat khalidah, atina mukjizat takkal. Demikian, mukjizat siya, aturan siya sin pag-ibadat, iban aturan sin kabuhi sin tiap-tiap muslim. Iban bukon sadya aturan sin kabuhi sin tiap-tiap muslim, malapay pa in mga bukon muslim sin karewan, iban sin barakat sin Al-Quranul Karim. Allahu Akbar. Sambatan sin pakato tatakbilan. Allahu Akbar. Sarta di siya mabugto. Sambil patikbil masabihaon, yan piya pangadjian. In tajwid niya, in pagbasa niya, in tafsir niya, in kahukum-hukuman niya. Nah, hati nari mambat. Nah, in mga ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala nan lalutod mataon. Di tamabis tayo banos niya. Kumawa sadya kita tiyo-tiyo, amon abot-abutan sin pangadji ta. Maniyong tiyo. Sa kurang-kurang makawa kita 2 ayat. Artinya 2 ayat, bukun biya mga 2 ayat dalam Quran, bukun. Biya mga alif lam mim, zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Usat to, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yato 2 ayat, dukay nga to. Sa pagbasa undi 2 ayat. Ini kaisa tanda sin kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amatin ayat umbulang-bulang. Amunain ini para kala pag-ibadat, iban panauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain farman sila Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitan rajim. Law kana fihima alihatun illallah la fasadata. Tauhid. In hati niya bang tasinukon, magkulang maglabi bang asinukon ta. Ba't sabi kita makatupamang igsak niya? Sa magkulang maglabi. Banglong niya, ang patuhan. Dugaing ding ha Allah. Tang tutuod, marudo, in langit, iban mahansuling gumi. Bang nagkarua. Atin na papatalion kita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangad ka kuno pa langit, nalubo. Naruto. Bigay ri amading taro na hawayhag. Uno nalubo siya. Way. Amuren langit hajaman na kauna. Sampai pari kiamat. Suway na siya lunun lupion sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kiamatun na. Ampas siya maruto. Damik yan pakumi. Wala siya nahansul. Amura kumanintiag bigdaan. In hakumi, mataod kahiluhalaan. Maita, sabab sumud in hawa nafsu sim tiap-tiap manusia. Sumud in ini magtabiya, gatos tabiya, in magbibisnis, in magmamining, awihan, in ini long tamo biya magkuhan yan, magini laging na sumud katanyan mahati niya, ang effect niya, ang baktas niya. Amo na yung pagbasaw nila, law niya, global warming. Na nakauna yung Quran, deng sing kahula-hulaan katan ng langit. Sin mga parakala amo ni kakangi sin environment. Ikakangi sin katilibot ta. Ikakangi sin gumi. Nakauna yung Quran, mahamulya.
ng langi hayan. Labi na, hangibu upat kagatos katahon, labi. Ng langing Quran. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, A'udhu billahi minash shaitan rajim, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Farman sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban, ibut. Miyuhatap pa mga manusia. Ayaw kamu maghinang sin hikalumo, iban hikakangi sin gumi. Atin na nakauna din nga DENR. Hindi DENR, manglang sila, mga laging mga kuanming katan. Nakauning Quran mamulya, hangibo upat nga gatos, ini labi. Nang langing Quran mahamulya, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ayaw kamu, himinang sin hikakangi, hikalumo, sin pasad. Habaw gumi, sin umus na yan hiatul sin Allah subhanahu wa ta'ala, umus na piyarayaw. Nag-atap-atap kata. Dahil nga sabi ito, sambatan silang bukalim, baka lang niya mabaya sila mong mayroon hinwala, kadto ka pa po. Amon wala, kiyahulaan si mga sila, manusia. Hati na bago siya in environment niya. In manok-manok niya, in sumping-sumping niya, in ista-ista niya. Allahu Akbar. Sambil makayan pingkaywanan, long niya, ala, in puyal na, surga na saan. Put mayan, wala niya kita insulga. Ba't sabi insulga mo wala pa? Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insulga. Mala aynun ra'at, amon wala pa kita sin mata. Amon wala pa diungog sin tainga. Wala pa na issue. Way pa kepag soy-soy. Iban amon wala pa naangan-angan sing ini akal pamikil. In hakikat sin sulga. Hati narita kaingatan. Yato para kalakay. Dengan sabi yato, in Quran mahamulya wala kita dihilan sin hakikat sin sulga. Why? Indihil sin Quran pangupamahan. Dihilan kita long simbasang example. Kaya tilag-tilag kita matubiyat. Long niya ini pangupamahan. Inasulga bihe ini. Bihe ini. Long niya ini kwan niya. Long niya astana niya. Bihan. Ubus long niya mag-anod dahil hababa niya. Dahil hakid niya in kasuba-subahan. Jannatun tajri min tahti al-anghar. In mga astana mag-anod dahil hababa niya. In kasuba-subahan. Tiapsilan si mga silaw matapsil. Dahil dito magbunsuang in sapa dahil hababa si astana. Umanod magtupatan. Manjari, inambok isang long niya. Dahan long niya ring hakid. Jannatun tajri tahta al-anhar. Hati niya, in sulga, in mga kasuasuban, magdagan ni hakik niya. Manjari, in bungang kahoy niya long niya, bihini, mga grapes, bihan, upama niya, long ta, mga dukain prendid to, mga dalima, in katang yan pang upamahan sadya. Dihilan sadya kita sampol. Di upama niya, walillahil masalil ala. Kiyas malparik, in magdarakang bihan. Long niya, ayari long niya kon. Indakangan po long niya. Long niya, indakangan. Ayari long niya sampol. Sampol pa lang yan. Kinami ba long niya sampol hari ini? Atau kita? Sain hakikat sin barang yato pa. Hakalayuan. Yato pa ulalan ng harul ayu sa kong katan. Inyan lang na sampol sadya. Nah, manjari rahmat sila Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita tikbutan. Iban magdurhunin kuya kita. Anong na maling katating sulga. Manjari, mangintaw makad to pa po. Amon wayron pa dito pag nga ng development. Way paraan niya. Way pa electric niya. Amo pa ka-electric samsil ko. Misan solar, way pa. Inkatan yan, masan niya. Manok-manok niya, ini dagat niya, ista niya, kuwan ni katan, kompleto. Hati niya, wayron sasaw niya. Sumaga, kung ano siya malingog. Ang kanabiaon, nalingog na yung niya. Nasasaw na. Yan na yung ginis pabarapa. Ang buhok dahil mga sa lumi-lumi, iban sa ngi-ngi. Sumagawain yan panisting sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabay ta sin kaibanan, aw lamod sin pikilan sin mga sila tao puti. Naghinang-hinang sin kon yan. Amon COVID-19 pagnganan.
Inyan ang kapandayan si mga kuwan, si mga tao puti, at tao hirunta, nari na kita makatukod-tud ba? Basta tao rin ang taasan nila niya. Asakan nila mga formula, mga chemical din ang taas ito. Pag-ubos siya ito, mauusin manong siya, diha ini manapas nila, inta ka chemical, manjari, masakit sila. Kapandayan si manusia, sumagawa kapandayan, ikakangin sin dunya. Para hal pianglangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Nakita ko. Walhasil mga umat Islam. In kahopuan. In kita ini. Dia pak khalifa marisin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati na magkhalifa. Himinang marayaw mag-amulahi sindunya. Sindiha babawhumi, salukay tariha dunya. Bangtay ni nilayon maniutiyo. Sabab makulang din waktu ta. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna tuod para kala tauhid. Amuna illa ilaha illallah. In mga Quraysh sa zaman niya turi nila hikabtang. Sabab kala kaingatan nila bukon sadyain maana. Kaingatan nila iluun sin la ilaha illallah. Mamindahi singkatan kahalan. Yang sabi at ya Abu Sufyan, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab. Sambil amaon si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makasimala sa kanya. Amun nagipat kaniya Abu Talib, wala niya kaya kabtang illa ilaha illallah. Sababin mga taymanghod niya, saliton siya. Song-song biya mamanyabot la ilaha illallah, katun si taymanghod niya, o ilaw niya. Sakpa sa kita pa siya maas. Manjara mo rin nakatakaroon niya ng bukanak yan. Hati naman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hati niya hindi magbos dito, amon biya inilong niya, ini pagnanan nila, ini, long simbasang galis pride. Sambil miyugto, inapas sin Abu Talib, wala niya kakabtang illa ilaha illallah. Sabab saliton si mga taymanghod niya. Kadtoon biyan tayson. Sakba sa long niya. Amaon, magad-magad lang ni hanakon niya, at Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manjari, sambil sa jami'u, inapas niya, wala niya kakabtang illa ilaha illallah. Then pangaso, may tayat to, di ikakabtang si mga sila Quraysh sa zaman niya to, illa ilaha illallah. Sabab ka na kaingatan nila. Muna-muna, inbang sa Quraysh sa zaman niya to, hajaman si mga sila nakaw na, bang upama kung sudlay, long si Mufti, Ustaz Abdul Baqi Abu Bakar na sampot nga mong seminar. Bang upama kung sudlay, bihan. Inipon sin sudlay, bihan. Aon din nga taas, aon sumuno, aon sumuno, aon sumuno. Pagdatong sinaka may Islam, pagdatong si pamando si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bira niya bihan, pataas. Hati niya sama sibu imano siya. Way hirayahan, way himiskin. In sila kataan sama sibu. Hapangatod, pamandang sila Allah subhanahu wa ta'ala. An-nasu sawasiya, ka-asnanil mist. Hadis yan si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imano siya long niya sama sibu. Dia long niya sin, ini, ipon sin sudlay. Among bibiha, buko namin bihan. At pangbihat ko na taas o nababa o sumunon, o last po ba? Dahil sina India, aon kuhan nila. Na, di nila yan tumatay ma, ba't sabab lang niya, uy, long sin ini, amon long sin Quraysh lang niya, uy, papagsibo na kay Iban sila muna, Iban hibilal yaon, hambok ipon, di akang musnabi ko. Tabi agatos tabi ayaw nung naiipon ko yan. Biyaban niya ka pa mo maghihinang singkatan nuno kabayaan ko. Manjari papagsiunan. Ako yung boss siwan sila man yan to. At di nila matay ma. Dahil nga sabi at turi nila kakaptang illa illallah. Huwag man bihaon hadyaman ini.
Tabiya katos tabiya din kanyo katan. Ing kamatauran sin kaanakan tanyo. Tabiya katos tabiya. Magtahalil, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sumabot bisang makapila, si la ilaha illallah. Sumagawa, di nila kaingatan in maksud iban sin noon si la ilaha illallah. Maluhay kanila kumabtang. Maita, ada kala hambok dengan mga sabab sin kaawang. Sabab sin kaawang, mga tuan, mga kaanakan tanyo, ando. Oh. Bang sila tabiya yung gatos tabiya, umalok pa Facebook atau pa internet, pa kuang katan, nisang magyaman. Way problema. Sumagawa, bang manuntut ilmu, pamadlasa, baitong musulakan. Bang magguro, uno, Tuan in maksud la ilaha illallah, uno bapa, uno ama. Amukalong namin ini kumabtang sadya kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Umus na. Among sadya manang niya to. Labukon. Habihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala, ibayta na mo kanyo ini loon sin la ilaha illallah. Mana kaingatan singkatan? Sumagawa iluon niya at tawakan maksud niya kamatauran di niya tabiya yung katos tabiya di niya kahatian. Unin lima yan sidlaon ta. Ikaisa tauhid. Tabiya yung katos tabiya. Akad ba yung ginawaran ko? Akad na. Iakad ta na yung ginawaran ta ba? Mahang saan yung makabaita, lung naunin maksud sin tauhid. Nasa kurang-kurang ang mga tinambo. Binati niya sin tauhid. Pamaratsaya hakatunggal sin Allah. Pamaratsaya hakatunggal sin Allah. Siya isa-isa niya yung nagpapanjari. Sinjun niya yung ikatan. Iban sin katan alam. Sin universe. Way rundo kayo ng kanya. Way limbang niya. Way sakuto niya. Tauhid. Mating kaupuan. Tauhid, rububiyah. Siya yung nagpapanjari. Siya yung taggantaan sinunong katan. Siya yung nagdagasto katan. Mangdirihil katan. Tabiya, ikatos tabiya. Bukon sa siya muslimin dihilan. Sambil kafir. Insay din na Ibrahim ng Indua, ya Allah, o Tuhan kulong niya. Di lang niya rijiki. Ingkaw man ko among mga sila nag-iman, among mga sila nagparatsaya, among mga sila nag-Muslim. Kaya ngayon niya doa ay mga Muslim paparihilan sila Allah subhanahu wa ta'ala rijiki. Mataon, mabarakat. Mataon. Siyambak sila Allah ta'ala siyumpatan. Long niya iba rin sabsing nagkapir. Sa kaulaw labi na imin sila Allah subhanahu wa ta'ala, bukon sa dya Muslim hindi hilan ko. Gasto. Akad yung mga kafir. Sa lukay diha doon niya, akad sila. Kaya nga sabi ito, kakitaan ta nila. So, pamariya tanggali. May tayo nagpupulosay nila doon yan. Siyo. Bangaon din nga mga bangsa ta. Tiyo. Mataon din sila. In nagpapaktori Saldinas. Hisiyo. In kamatauran din kala. Dirihilan niya din Allah subhanahu wa ta'ala. In katajin istato kata. Dirihilan niya sa bata. Tiyo da. In magbibisnis. Harakat. Deng habang sata. Gasolin. Damit yan. In mga ini. Pag nga nila big tree yaon sa Tansiel. Ini Caltex. Iban simpuan yaon. Masabot ka na. Iban si Petron. Hisiyo yung tagda po yan. Sila. Hindi niyan. Dirihilan sila Allah subhanahu wa ta'ala. Mo tipagnanan, tauhid, ata, aulong niya, ata, rububiyah. Dirihilan sila Allah ta'ala, takatan. Kaman, mamuaturon, pialami-lami pa sila. Ba't sababin Muslim, ano kay lumag to na biya mamikan nila, ang pisag dumarang. Sa impunan din kanila.
Dihon nila sa ganito hol Arab. Paman niya, ataw rin dito mga ulat daw. Na wala piyag pantastiwas sin Allah subhanahu wa ta'ala in ata rububiyah. Hindi nilan sin Allah ta'ala pagkasiyang Tuhan sin katan, dihilan niya katan, yakastuhan niya katan. Dahil nga sabi at tombok sahabat niya sugo, long sin na nga sugo, long na. Ang kaadlaw ra long niya paghisap adlaw mauli, ang kaadlaw ra. Malik yawmiddin. Ati niya, Tuhan tagmilik sin adlaw paghisap. Manjaron na nga sumbok sabat, ang kadlaw lang niya, kadlaw. Lang sin, biya din lang ni kagya, itong kadlaw na matikmod katang isawon. Kami sanda. Yung pangandal niya, biya sinaming computer yaon. Maglawag-lawag magtusingan sin kuang katan. Pilabayin niya amal sin niya, punubayin tumpas niya. Hasul ka siya, anal ka atau Inallah subhanahu wa ta'ala magpinsan, katanya to kami sanda. Kaya nga niya magpikata. Mahisap ka kata. Siyambungan siya sinambok sabat. Kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisawon, ibang bistahon kataan. Intiya panjari niya manong siya ibang sindi. Halong sinang kadlaw. Biya dalong niya simpagdihin rijiki. Kakausan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon sa diyang kadlaw. Salukay niya buhi. Amatin ng mulambok. Sumagawa ang paumbuli karwa. Hababaan sinong mulambok. Kamong tawhid. Tauhid rububiyah. Hati niya. Pamaratsaya katunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siyang kawasa. Ibang Tuhan nagkakasto ng diri hilakatan. Amating tauhid rububiyah. Wayro kayong lingkan niya. Hikarwa. Tauhid uluhiyah. Unin natin niya. Tauhid uluhiyah. Innakaray ni amunin kamo. Lapay na yung ginhawaran ko. Hati na narata karwa. Tauhid rububiyah. Iban sin tauhid uluhiyah. Narata. Unin natin sin tauhid uluhiyah. Amuin mga sila. Nagtatag-ipon. Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon Tuhan kilahon nila. Kahakaron nila. Malengkan amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain piaratsaya nila Tuhan Rabbul Alamin. Amunain Allah subhanahu wa ta'ala. Ati na, tiwila na. Hindi to. Wayroon Tuhan kawasa. Wala pa tiwila ingan. Ini karwa. Tiwila na ingan. Minsan kita rin na magbaloy puti. Minsan din na magdukuruko. Tiwila na si Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain pamaratsaya hakatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tupot isa-isa niya mapatut pagtag-ipunan. Tupot isa-isa niya mapatut sumbahon iban pag-ibadatan. Matinumulisan kaysa. Ikarwa, sidla-sidla unta. Umanid de nga kasi. Sirik dakula, sirik asibi, iban sirik nakatapo. Longsin ka ibanan, may tapalong niya kaya na paninumanid niya kasi. Ba't sabi ng bulang-bulambok, tauhid. Hati niya tiap-tiap ang napanawid, way nakasirik. Nakunal sa ito. Habang mubi talion, sumagawa giyanap si mga sila. Among nagtapsir sinini yaon, para kala yaon, in kasiri. Ba't sabab hasupaya, kaaniban. In kasiri. Hati niya, bang kau Muslim, di manjari in gumuwa, di naka-Islam. Amun tabiya gatos tabiya magmutad. Bi'salismul fusuku ba'dal iman. Sangingi na hinang maksiat. Amun na in gumuwa siya. Uwas man siya nag-Muslim, nag-iman na. Uwas gimuwa siya. Nagbalik siya magtupamon ini. Dukaing long taagama. Amun natin sangingi. Ito sirik takula, sirik asili, papaaniban sila Allah subhanahu wa ta'ala, Muslim katan, among taga-panawhid, among nagdarasin panawhid, o mulang bukat to. Papaaniban yung pagriya. Papaaniban yung pagriya, atin niya among himinang sadya siya, suway siya kikita si Madya na. Magsambayang siya tabiya, katos tabiya, suway siya, kikita si niya, ikuan niya, bakay niya, taupo niya, tinalom si natin niya. Long nga matulog kita sumambayang. Matiyan niya ni sila. Mga kita ini magsambayang. Matulog kita. Diyan na kuman Jumaat. Abang biyatin niyat niya. Nanara niya ni Karwa. Narugto niya ni Karwa. Umanid din nga kasili.
Amo tinikarwa, luon. Way pa kita nakad to pa Muhammadur Rasulullah. Ini la ilaha illallah. Manjarhi ka to, siglaw ta. Sirik nakatapo. Unay sabing sirik nakatapo. Sirik dakula matarang na, sirik asibi matarang na, sirik nakatapo. Amon wayo makaingat baran-baran mura. Dia ini ragus niya. Upama niya. Aon sa sakata mo malingkat. Atau aon badyo mo malingkat bago sadya. Yan kata. Manjari diantok po simpagay-bagay mo. Oy, nalong niya. Lugay-lugay ko sa blong. May ako nakita siya namin outfit mo simbadyo. Long sa siya ng katuloy pa akong nakita. Sila lingkat siya sa sakata mo niya. Manjari. Wala niya na control imbaran niya. Long niya. Insi mo wala niya na control. Long niya. Ini yan sample sadya. Wala mo pakita namin nito Hawaii. Kaya ito, ututaon niya. At tinebet na kami, miyaklos. Hawala, piyagturan, miyaklos. May talon yan pamukitin sa sakatang kwendaan na sa niya. Imbago ito Hawaii. Magkamabaya, bisita ka magtuwa. Natin na miyaklos siya tumukon ka na yung kanya mag-apo. Tukol. Sabi niya, close magtuwi agad langog at tawakuan. Ita na kaingatan. Inya to sirik nakatapo. Papaani ba niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala agad niya to paumbol dua. Noon si la ilaha illallah. Hati ni la ilaha illallah. Ilumukon sa tiyaman mamanyabot kita. La ilaha illallah atau magtahalil. 7,700 di. Ang maksud agaron. Aniban. Sumagawain niya ang hinangan si Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun ubatnya. Inubatnya maluhay rin si biodisik. In biodisik bihon mo pa paparmasi. 5 pilak. Bangway ron 5 pilak mo ikaw di ilan si parmasi. Maluhay pa siya rin aha aspirin pagnanan. In aspirin mga ambok ang sipakta. Iluhay. Di na ka magbi. Sugsugong mo sadya in istighfar. Taubat niya. Magkawiyantog sinini pagkahimo. Ang panakayan kawiyan minsan agad langog na walong ta. O nalong mo na saan. Yan pasal kita mo. Malukay na sandaan saan niya. Ang panito ko. Nakintitay nila. Sugsugong mo sadya in istighfar. Hindo si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni astaghfiruka. Allahumma inni astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fakhalafani fihi ma laysa laka. Inhati niya, ya Allah, mangayo ako kaampunan kay mo. Dahil hatiap-tiap hinang. Sibi. Masibi pa rin sing hanglo. Sabihin na kula maloy mo kuha na. Sirik takol malayan iban. Inriya damit kan maong ka-ikhlas ka iban magtul. Tidak. Manamong kau ini malingkat liha. Waysa niya. Mag-auto pa malingkat liha. Waysa niya. Kaayaw sa diyay pagliya at ipag-abbo. Liha. At ininyag to. Ni'mat sila Allah ta'ala. Waysa niya. Bukon imaanan na ikaw makadjay mag-auto magbay malingkat to. Bukon. Manjari. Ipaghayak-hayak ng ni'mat sila Allah ta'ala. At yung depende siya hanyat. Ini katuyaon. Diubutangan si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubat. Ba't sabab, mahunit yung tangkisan. Mahunit tangkisan. Biya mga nag-speak siya biha. Hamayran. Pag-uos, nagtarasol siya, nagdaman. Pag naog niya, alalaw niya. Way bihal lang nalingkas. Yan pa ako lang na nakariwang sinamon tarasol mo ito. Umul-mulong niya. Way pabihal to. Allahu Akbar. Na. Allahumma, ya Allah, mangayo ako kaampunan kay mo. Pangayon ko kaampunan in tiap-tiap amal amuin. Piuspos ko na yung kagi ko mag-ikhlas. Piuspos ko yung kagi ko mag-ayat. Pagsakali ya Allah, kialamuran, kaisukan tiyo-tiyo, biahanggot amon bukon inikal na mo. Amo timanan niya. Allahumma inni astaghfiruka min kulli amalin aradtu bihi wajhaka fakhalafani fihi ma laysa lak. Oh.
Manjari, amo kini karwa. Hikato siglaw ta. Suway kita makuyag hahukuman sin Allah. Subay kau makuyag hahukuman sin Allah. Bangin Muslim, si magbut sila ilaha illallah sumagawa, inalon sin pangatayan niya, upama niya sadya. Walillahil masalilala. Ya subo siya, long niya tuan, bang ikaw. Di hapikilan mo long niya. Unuwaha ini kasalamat sin dunya ini. At supaya kita maigding ha, hinuhala. Unin akarong taturan, unin sara. Manjari na mo siya, long niya juara saan. Bang bukol long niya sara, sinaga may Islam. Ha? Atawa sara sinjipon, pi na sadya kahambok ng arwayan. Intauyad to, nalubo, doon kanya pag-iman ala ilaha illallah. Nalubo. Ba't sabab niya pagtabla niya? Inaga may Islam, inhukuman sinaga may Islam, ya pagsimu niya iban sin hukuman sin Jipon, atau hukuman sin Philippine Constitution, atau hukuman sin international law, di subay niya to hababa katan, yakas niya katan. Hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna katatayang babore katan, ba't sabab in Allah subhanahu wa ta'ala, way hawa napsu niya. Di magpuong bayad. Ikatan maghihinang sara, tabiya katus tabiya. Mataw, mga judge, mga abuhaw, tabiya katus tabiya kita. Kataan si maghihinang sara, maano siya, sila, biya katihan, atau piupuhong nila, biya, hinangkalo niya sara ini, atau aminon ta, pindahan tabiya ini, yari sabihin kayo mo, piupuhong, hawa napsu. Long simbasa ang galis, after niya, piupuhong niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, way pungon niya ang sulagununo ng kato. Di siya pagbayaran, di paggastuhan, siya yung magdirihil, siya yung maggagasto. Para man sila Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ. Di ako lang niya magkalagihan, magkakunahan rizki ng kanila. Hati niya, di ako magkakunahan bayaran nila. Iban, wa mauridu ayyutimun. Iban, di ako magkalagyan sumayin lang pagkaunon. Katuan, di. Ang pabiyong lawan, Inna Allah huwa razzaqu dhul quwwatil matin. Sa bunaltod ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya imang dirihil rijiki hakatan. Hakatan. Bukon sa jaha Muslim, sambil katan. Ano kay diha dunya? Kaya kastuhan niya katan. Na dito adlaw mo ni, naparakala dukay na. Magdapa-dapa isap sila dito arway. Dukay ni Lipon. Amati ni kato. Ini kaupat. Ini kato, inambok na yung kato yung bangyaw matanak, inambok, mapasaw illa ilaha illallah di kato. Atin nga mapasaw waliyado billah, inpanauhid ka. Manjari tabiya yatong, tabiya katos tabiya, minsan pa kita magsambayang 5 wakto, iban pa sunnat, iban pa taraw, iban pa puasa, iban pa sunnat puasa. Bang naluwin hambok yaon, pasaw yato kata. Ba't sababin puasa, inpuunan, nalubo. Subayaon, intak, intuyaw. Nalaon na nga subuka mo, lang yung katuan, yaon, ang malang, bukon. Bang man kahatihan, iban hinangon bawbo. Tauhid. Ang gautaan, iban hinang. Umanid di ka kasirik, takula iban na siri, iban nakatapok, iban makuyag hasara sin Islam. Lang sing kaanakan diyan above all. Manjari, ini kaupat. Iban hikalima, doon nakita nyo. Long simbasa-basa ta maglukulikat, maglumba-lumba. Himinang simmarayaw, umanideng hakangian. Ini kalima, kay napusan, magpalangay kita, simpalangay, amun kawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun to, illima parkala, noon sila ilaha illallah. Nari na kita makalatun magtupa Muhammadur Rasulullah miabot ni sab'in waqtu tanyo aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim fastaghfiruhu ya ulil albab.